stuudio Mari-Liis Kurvitsa juhendatud ja loodud tantsuga nimeks Armastus, küsimärk. Nii et tantsu juures saate siis ise mõelda, mis on see vastus, küsimus on armastus. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Running from the violence, she shows no kindness. Bang, 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 I'm just running from the violence. Ja teie ees oli NN Stuudio, aitäh võimsa esituse eest.